Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngaki kan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Hey, good. Heavy. Problema? Heavy इसका. Super. Aziz. ये इससे नहीं इसको ये से करो ये से तो कलर मुझे लावा हम लोग इनका ये नंबर वे और आ रहा है ना? अच्छा है ना, ये तो हम चाहते हैं. Kipulit Keribhoy District lami biang Syasurak ban tarasi naphang heginongnya kali kibepen Kenya Syasurak nadugnongnya thok arsyaka khamtam hegibedi kiat hagapor badangnya kali. Hagan kenti kipulit kimsyung ngadan kuna Henry klashusneng tangan keketin heginongnya kali kibepen Kenya bat klamaham kinongnya kali. Bala dagedang ye beteng ban pen Kenya kikendonnya kali kengan hagajing syadan kuna. Ya kadi talasi kali haber nihat hakamit arupradri uyayong arajar arhunriu. Dalam kemat do DSP uba ban kerlang marwen officer in charge ke Bernihat Police Station Urubul Ali, officer in charge ke Nongpo Police Station Michael Maral bat kiwe ki police officer ringkat kejing snok tilang ki dekat ke RBYF Bernihat Circle. Hakir kejing talasi ki pulet kelalap babun ni kipat ba kelas dang menlekmon hakabala lap babun ki degi babat bilor kiat rengkat steering ki bampong helmet bat kiwe kejing penken hi kendon an nya kali. Hey, good. Heavy. Problema? Heavy इसका. Super. Aziz. ऐसा बाहर में हुआ तो हो गया हम लोग बोलेगा बाहर में देखो पैसा कम नहीं जानता उतार नीचे ये इससे नहीं इसको ये से करो ये से तो कलर मुझे लावा हम लोग इनका ये नंबर वे और आ रहा है ना? अच्छा है ना, ये तो हम चाहते हैं.
ये फूको इधर में हमको फूको नहीं ऐसा नहीं 2 सेकंड लंबा करके हाँ फूको फूको नहीं भाई ऐसा नहीं फूको नहीं रुक गया बस ये पहले Zero. Now, see these young guys. They don't feel good wearing helmet. They are giving excuses daily. We are conducting daily checking in Barnia. Daily I am seeing them. These guys, they don't wear helmet. This is not the first time. This is the 3rd or 4th time I am seeing them same thing. They don't feel shy. We feel shy. That we are requesting you to wear helmet. And you don't feel shy to wear helmet. See, these are the young guys, future of our generation. So this is my request for the last time. Please wear helmet, save yourself, protect yourself. Your family will be waiting at home, na? So you wear helmet so that at least if accident also is there, your head will be safe, you will be safe. My request to you, as a younger brothers, please wear helmet. Okay? Thank you so much. Please wear helmet. Oh, Jai. Thank you. Okay, thank you. Jauh. Thank you. Jai. कहाँ से है? कहाँ जाएगा? थैंक यू। ये पिया है, ये पक्का पिया है। कहाँ पे पिया तुम? हाँ, मॉर्निंग में पिया ना? कब पिया? यार पिया साला। Permission limit. हाँ? हम मालूम है ना तुम पिया है ऐसा हम बोला है। You are from Japan. Mati anda sana.
pukul. Abi pukata desa. Pukul dan pukul. Tinggal. Dan kita ini saudara ini apa yang dia? Ya no. Mau salah lebih kutuk. Ini orang lagi okura. Ini orang lagi okura. Ini dia. Abi phone karo phone abi karo. Aapne लगता है ये गाड़ी कहाँ गए? बुक फाइल दो हाँ अभी नहीं पिया जाओ इंडा से ऐसा जवाब मत दो ऐसा सीधा बात करो आपका प्रॉब्लम है ये दुकान लाइव है हम लोग का काम है चेक करने के लिए तुम लोग को जाओ खाना खाओ अभी सो जाओ ओ भाई साहब इधर से आया क्या मार इसमें तो है लेकिन दारू पिया कि नहीं देखो पक्का चेक करेगा जाओ Good evening, everybody. Today we have conducted a awareness program on drunk and driving. As there are lots of accident cases, like before also I told you when I was in traffic, that to prevent these accidents, we have to do checkings. So as I have joined here as Barnihat OC, so the first initiative I took on traffic awareness. So today also we are conducting a awareness program on drunk and driving. So we have checked so many vehicles and we have got so many drunkards, especially these truck drivers. Because of this drunk and driving, there are lots of accidents. In order to prevent the accidents, we have to conduct this drunk and driving. And I am very thankful to our Honorable SP who have given me this opportunity for checking. And I am very thankful for the RBYF President and all the guys of RBYF who have supported and participated in this awareness program. So in future also we will conduct the same procedure, and for these lawbreakers we will be very strict. Today we have checked this drunken driving, but we have collected very less fine because this is awareness, not for fine. Today first awareness, then second we will be giving them the penalties. Thank you. Adin ka kubor bangilayo na po ka police department ya ka Barnihat mo mencuang tip berkuit bagade ka outpost anri mentakal akla ka police station jengiyo ka city ka badan hangne mobile ba lamba jeng osi jeng ka Barnihat police station ba bakandon ka jeng kamera kan drive hapo ka Barnihat posnon jeng te ni kentu ke police ba ni kemen ba lada kia checking you can get drive number of bun sin hangne khamtam ne po snang Barnihat jungi ki ba bun ki ba accident mention man mancam teor ki dang sulap ba
spot dead don napo kabai lengba kabai jong KTM tingi kundu saya ka police department pat ngi sokumen nagalang ka seng ruba pikot bang nia don bentalang kum mangi hoaj ngi mlak bancem ya kata ka fan ngi mlak bancem de kum ngi giseng balang ngi de kenong chakri ki pajba ngi ne le ban pun su yi ki pajba ba ha ka por finya kali nai di nai bam ke bon sin ka pan ma de ki pajba ka pan i ba kane kam de namar ka an kan sa ka an tengai kublai sibun ya ka police department ka bala sim kia napo ka banihat kumjur SP sir ibala ai kum kane kalat ba kandon ka checking but ngakarmen scam ban nang sekmat kam de nang menda kasni bakandon malla kasni ni kum kaseng nadu ngila pentip sha ki bor rangba jungi napo sol budi ba kila ai yang hukum ba ya mudi banyak penstui ki pajba tengai kublai sibun ro ya police department nga bernihat ba nadu balawan ini sari batmai nganang be hapang batmai nomor ba ilawan ra ki light geleng nadu street light bagi ong geleng ilawan ra ni sutenat bat nakaliang kaseng ikentu tang kata ba nginya trailang nginya ai ka badon ngiru kat balangin penstu ki pajba ba nang sekmat pinam de su bendi banbam hakabar ki ba pinya agali kane ka penwan jingma nam ta ki pajba kong dong awas ngoban ai kublai ya ki para member jungi ki bala apply nang kapor ta kasengi banginya don mentalang kane ka checking drunk and drive but ya bancek ya kini ki kena ki banyak kam helmet te dan kini kisi kumbala patai presiden jungi ka don sisa kata ka accident ma arngut ki kena samla ki ladu ya la musim te kane kalong ka ba susi namta ki kena ki samla jungi te ngi nak leng keseng kwa banai musim ya kini ki samla ba ki de bendeng helmet ba kini kali bat ya kini ki banyak kali bae kamtam ki truk mta singi lap sisa ya kini ki badi ma pen ba pendukam ya ki jingbendi buat akan ka singi bat ngi isya ya kita kalau nggak jingma nam tak ni ki nonglet nongwan ki pajba kamtam hak permit si beje ar beje mono ban ya pe kita mah salinkin kilit tendra kiyat be mundan bi ya kata ka jing accident te kane ke kalau nggak jingma nam tak ki pajba te ngi kentu isya ya ki kamtam ki pajba ba kimde ban pendukam ya ka jingdi mah ba binya haba pinya kali haba pila de nya kali di ka piman melele te nak kalian kaseng jungi Indonesia ya kata ka jikit kli nam tak pajba kamtam ya kane ka bernihat kadang ka busy area ni ba kalong ka highway ka balong busy sya du kata ka lek kawan tengah soban ai kublai kamtam ya yosi jungi i sarubul bala penyo ikini ki humrat ma aman lagi cek ki turning point ba ki lengba jungki ka don sisa ka jing sengan nam ta ka lek kawan lagi pajba ta kane kalong ka bastonat nam ta jungi ka seng te ni ba kane ka atpo singi ka long police station tengi kwa ya kane police station makan pendukam sisa ya kata ka kateng ka police station ma bagindon ka checkpoint man la ka por om tang ne singi bangi don mangimta ne kadang don sisu man la ka por ba check ma let's say hadis tayo atayo kasong ka jing la ka jungki te let's say kai ke ulang bastonat am ta jungi kum kaseng te ngi kuntu ba kinang trai sisu khamba tangine ten kublai shibun Tapi competition jungi kam jude hi ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi ke dei mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisa suddenly ki email pa junga pa di amba yan penkala no syaka guest house lane ka homestay ke por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay ki sedang sya no 4 rooms tang ba naka forums ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jong ki tourist kilas dang bod ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan katsandu habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shik ni kalong big opportunities hingi ki yun pagin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dak puli tingin jaka bagin tap shabar ngi layo ban tap aka state lajong kitoris kilong la kajong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata ngala ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive kawai ka award ma katin ka gold award jang to sustainable Indian tourism
ngiyok ka orange inste ma to kapwa kan ka ni ka way ka pini ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka trahi ban promote lo dia boro